أقسم علماء تينيا بكبوا شيخ شيخ آدم تولا شيخ داود الله نقيه ترجمة جرا بكبوا شيخ شيخ آدم تولا شيخ داود رفيع كيس نقيه ترجمة جرا الله أكبر الله أكبر خناف إن اللي إنجما قرتي دامسا ملء رفيع شيخ داود كما دامسا رفيع بكبوا شيخ دامسا إسناد مقبو كذا سريتي دامسا قرتي درسوتا دام مقبو إن شاء الله إنسان ندرك أبوان تيجا جناب إن شاء الله ميجا ما قرتي شيخ إنيا شيخ داود أسرتي كانوا أرجموا شيء نخيا شيخ داود الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا واسب برسيس ربنا واسب برسيس نما قدار لمن نما جبا نما سينان صاحب ما جرتو شيخ جابر نما جبا اسكيزت سينا دلغوتو سلا دوتيك اكمر ربي دبتو كل نفس ذائقة الموت شفت لبوداتو دعاء لمتو له ودور ربين كان أكسجو توباته رسولك عليه الصلاة والسلام رسولات نوفف رسولين وينفنه إيجاساتيس أكسما نمني هندينو بياسا إيجاتيتم يروس لا يسامر تويته دقيقة تك ودو درن دبرفن ودو بودن أنفمنه ترتيبمان أكما ربين بريستي نمودي مجر سنيف شيخ جابريس يرو مساسن تو گيه ديمه ملي اكا سلايسا حواسني جالتو في اكا جالنو في اكا سمماس اكا اني بوا بوسو جرون سلانو براندو ويجو قجالي خنت سنيف نهندا في اكا سمماس ماتي ساتي في اللي صبري ربي آخن صبري ربي نواخن اساس جنة ربي آخن فردوسي ربي آخن نس maatii isaa warra fagaatee jiru eegaa silaa waan godhamu sin jirtu achi taa'eetuma du'a isaanii janaazaa isaanii daawwachaa jiru sabrii rabbii haa kennuuf saniif nutis akkuma isaanii kana yeroo nu barreeffamtu beeku akkama himamaa jirutti fayyaa dhabee mana hakimaa ciisee yeroo hedduu tureeti miti fayyaa dhabaniif odoon ta'in ogguu yeroo geesse nam tokko illee nu boodanaa nu fayyima dhabuu fi kutu akkasumaan qabamummaa fi duudhe saniif nutis akka rabbi fuutee taa'uun beeynu saniif namni hanga jiru khayrii dalaguun khayrii heddummeessu waan mataa ofii fayyaduu fi waan biyya fayyadu waan hawaasa fayyadu dalaguun mataa ofiitiif fayyadu fuuldura keenyaaf bareedaadha gaafa nu dhufutee sun beeynu saniif rabbi jannata haa kennuuf jannata rabbi haa kennuuf jannata rabbi haa kennuuf akkuma al-muhsinu hayyun wa in zaala ilaa daari al-aakhiraa namni gaarii dalage tokko du'aadhaan ja'amuu jedha yoo karaa ganda akhiraa deemellee ni du'e hin ja'amu akkuma waan jiruuti maaliif khayrii inni dalage saniitu khayrii inni carraaqatee deeme saniitu isa booda jiraata amma inninis nama hedduu dabarsiisee hifzii hafasiisee kan xumuree jira kan xumuriin karaa jiruu jira suwaabni wanni inni dalagee sun isaaf deema jechuudha ilmi namaa tokko hoggaa du'e dalagaan saadhaa isarraa citti illaa bisalaas waa sadi malee tokko sadaqaa jaariyaa kun ilmu yuntafa'u bihi kun amma maali ilmi irraa ilmi inni dalagate irraa saniif sheekh jaabir ilmi dhiifatee kute nutillee hanga jirru ilmi barachuu ilmi barsiisuun hiree keenya ta'uu qaba jabaannee barannee jabaannee wal barsiisuu hawaasa keenya wallaala irraa deemsisuun قودة خيني توقبا شيخا ربي جنة آخنوف فردوسي ربي آخنوف
firdoosi rabbi haa qananiisu inni hin duune akkuma reefuu asii ustaazni faan dubbachaa jiran karoora inni lafa kaa'e warri inni affasiisu jiru san odoo karatti hin dhaabne warri jiru hojii isaa kana bakkaan ga'uufiin dirqama nurra jiru dirqama hawaasa kanarra jiru dirqama sheekkanirra jiru jabaannee warra bakkaan ga'u rabbi nu haa taasisu warra karoora san galmaan ga'u rabbi nu haa taasisu hifzii sanii fi akkasuma karoora biraa kan inni qabullee warra galmaan ga'u rabbi nu haa taasisu akkasii sheekheenya sheekha guddaallee sheekh Aadam jannata rabbi haa kennuuf firdoosi rabbi haa qananiisu firdoosi rabbi haa qananiisu akkasitti isaa fi sheekkan keenya warra du'an hundaa'u jannata rabbi haa kennuuf jannata rabbi haa qananiisu kan jiran umrii rabbi nu haa dheeressu kanu keessa jiran akka shee amma watar akka shee Aadam akkasuma hundaa'u umrii rabbi nu haa dheeressu akka shee Muusaa umrii rabbi nu haa dheeressu warra irraa bu'aa buufatee ilmi irraa fudhate rabbi nu haa godhu warra irraa naqalee biyya dabarse rabbi nu haa godhu warra ilmiidha wanni guddataniini wanni wallaala irraa nama baasu wanni gabrummaa sheexaanaa irraa nama baasu barnoota qofa barnoota baratanii wal barsiisuu yoo jiraatte wallaalli dhabamaa deema hawaasni keenya ifa bahaa deema sababaa kanaan addunyaattis akhirattis ni milkooyna warra milkaa'e rabbi nu haa taasisu warra milkaa'e rabbi nu haa taasisu sheekh keenya kana jannata rabbi haa kennuuf firdoosi rabbi haa qananiisu karoora isaa galmaan ga'u rabbi haa godhu warra galmaan ga'u rabbi nu haa taasisu billaahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh saahiba gartee Sheekh Jaabir warra gartee gaa inshaallah Sheekh Abdalla irratti hojii barachaa turan mee innis dhaamsa qabu sheekni keenya Sheekh Ahmad Abdii dhaamsa gabaabaa isin biraan haa ga'u falyatafaddal mashkuura wa maajuura. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaa sheekha keenya jannata rabbi haa qananiisu haalli isaaniittis rabbi haa sabbarsiisu harma jiranii fi imalli dheeratee biyyatti hafanii dhufuu hin dandeenyes isaan hundaa'u rabbi haa sabbarsiisu isin kaarma jirtan kanaas rabbi isin haa sabbarsiisu. Egaa sheekni kanama cufaatii namni aalimaa tokko aalii isaa qofarraan du'u nama cufarraa du'aa nama cufarraa du'aa aalii isaa qofarraan du'u namni aalimaati hundi keessanuu xiqqaa fi guddaa keessan sabran jamiila rabbi isin haa kennu warra hisaabbatee ajrii rabbi irraa harkate rabbi isin haa taasisu. Sa'aanis namni guutee waan deemaa jiruuf ala kanaayis waan ergaan nu geessee jirtuuf gabaabsuun barbaade ani akka dhaamsaatti sheekha keenya kana insha Allahu ta'ala Sheekh Jaabir seenaa isaanii tana haftu goonaa akkuma Sheekh Muhammad Ibrahim jaanitti yoo jenne mudhii hidhannee arra awwaalcha isaa gaggeessinee salaata isaanirra salaannee haqa isaan irraa qaban gaggeessinee addaan galuu osoo hin taane Sheekh Jaabir qofa osoo hin taane yaa ganda keenya shabaaba awwadaay akkasuma manguddoo awwadaay ulamaayee awwadaay akkasuma haawwan awwadaay shamarran awwadaay an ergaanin gama keeysan geeysu wallaahi thumma wallaahi rabbiin kakadhe dubbiin quraanaa dubbii jabaadha sheekha seenaa isaa hambisuu qofa osoo hin taane dantaa lubbuu teenyaatiif eega Sheekh Abdallah Ahmad Umar nu keeysaa deeman quraanni takkaa hirba lafa gad dhaabbatee awwadaay keeysatti qubateen jiru isaan kanarratti Sheekh Jaabir kanarratti hayyee qilleensisan mirqaanni Sheekh Abdallah wajji qotesan nuu deebuun ooluu jennee kan nuti eegannee karoora meeqa baafachuu jirru isaan irratti rabbiin fudhatee subhaanahu wa ta'aalaa tasaatii ta'afuula rabbii deeme jechuudha. Kanaaf namni wanni guddatuun quraanaan guddata furqaaniin guddata yoo quraanniin baratamne ma'anaan isaa matniin isaa hojiin isaa yoo hin jiraanne
wanni takkata nuti goonu hin jirtu wanni takkatan gandi kun itti diriiru hin jirtu quraanni nama keessaa deemnaan ganda quraanni keessaa deeme barakaan keessaa deemte wallaahi barakaan inna anzalnaahu qur'aanan arabiyyan آيات براغيس الرب سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته يا رب سبحانه وتعالى وليتذكر أولو الألباب والله برخان فرقان وجندنت والله فرقان وجندنت فرقان ديفني فرقان لفت ديفني علي فرقان لفت ديفني تك برخان موديبت جرتو ركون أما مقالا خيسا سنتي مقالا تيني سوچوفتتون اللي يوم قبل قرانا ديبني نفرمتي خناف أن شيخ أولي صلاة سجنيس أولي إرسالاني إيجيسني بودا نمو أجمان قليها فوسون تاني ترتيبة إمام نخينيا شيخ نخينيا شي آدم جلچرو نجراني ربي مدينو خيسا التعالي رئيسو فيان مسجد خنا وجه قديم بيني اسم ربنا عافو ابو ربنا عافو جامع بكبوا شيخا ايغا شي ادم طولاداتي اكا غنداتتي غند سقولتي او شيخ داوود كيني اكا غند خناتي في اكا هرر غوتولتي فتوادان شيخ موسى بكا شي ادم طولادا سنين غوني جرا جانيتي مسجد قدالتي دبتاني جرن جتشو وان سان ربوداني متي ربي دران غوري جرا سبحانه وتعالى ربي نوبابا يسو حكمنا هو جدين بين مسجد انا وجين بين مي فيا غوتو ربنا اخنوف فيا غوتو ربنا اخنوف مي شي جابر ربي فردوس اخنوف جنة الفردوس ربي اخنوف خنافو اني غباب سي وني نينجو صلاه فما جرن ني وان تيجچا akka salaanne kan hin yaane eega salaanne awwaallee geggeessine booda akka sheeyni keenya jaanitti guyyaatti qabannee achirra dhaamachuu taatus asit deebinee dhaamanus guyyaatti qabannee akka walitti deebinu kana amaanaa isin biraan ga'e ganda wanni tolchu wanti barakaatti deebisu quraanaan isiniin jaa sheekha jannataa rabbi haa qananiisu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. الله أكبر الله أكبر شيني خينيا شيامد أبدي إيجو راججو الرا سببا شي جابر دوتين صلاتنا سلانا خفنو جراني خناب إن شاء الله وني بربال قدون قرآن مقالا أعوذ كيسا مركزني حفظيدا خمقالا أعوذ كيسا جرو خنجولين سادي دمي أفرق كيسة تيسي برد خان هانا أبان نياتا رغاتي أفتاني چك الدمن مركز أكاسي هندي سورا قوبي دمو قوبي بيت ميوري قوبي ريتن الله أكبر أشتي مركز مسجد خانا غيس منا أولا ترد تنگرتي غيس بولو رامجا تنبيرو قبت لفا قبت تغيست اللي قرآن قرأوا دافع لسا مجاو سنيتو لفجرا تولي لفتسا سننتو غرتي ونون دنو إرات مرمتي تلفتي سوتو جرا يجو وان كانتا ديج إجولي تيني تخرارتي كرتي سببا قرآن برسيفتو قدن دينيو قصاص تات قرآن خنان قصاص كيسا يوباني برخام مقالا أودا كيسا ندبم نيني يانوسن قرآن خنان نديبتي يانا يجو الله أكبر برخان نگرتے نبمتے مگالا مالتاتے علمان کے نخرا قرآن دیبسنے مرکز یلیو بشان نہیں واللہ انہی گدن نجیتی یاد مرکزن کم نبلین کی جغن اسلاما خناف الروان ندوتی شے جابر دوتیف مرکز خنا یورپی خینیانتاتے الکنی گویا آمد تربا کمرے ہوں ممتی اس کیسا نمنی او بشماجی راجہ چوہاتی کاتوا گدتو خناف ونی خون نبمو دیسی آکا انی ملتو خورين الرجالمتي جوان کرتے شین رے وہ شامت کسی تو کسن اس نہیں فهمما الى گنتے علماء تے کہ تسکے گتل قبان وقباتو ان شاء الله شین خي شامت توفق اسخر جدا مغالا از دبر رجا جدوران ان شاء الله شيخنا شيخ عام يوسف
inilleen dhufee nu keessa jira mee gartee inilleen dhaamsa qabu darasootaaf akkasumatti ammallee inshaallah dhaamsa gartee qabu inilleen nu keessaan nu biraan haa ga'u mee sheekha keenyaa wajjin turtii gaa'in isiniin jaa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وبليان كيا duraan dursee ilma keenya kana ani anaaf darasaadha. Duraan dursee waan darasummaa baheef irra osoo jiruu du'e rabbiin jannataan haa qananiisu dalagaa isaa rabbi irraa haa qeebalu. Lammaffaa akka himtanitti gaa obboleeyyan isaa haa firri isaa carraarra dhaabbatu as dhufee ijaan arguu hin dandeenye isaan sanis rabbiin haa sabbarsiisu. Akkasuma barattoota isaa, barattoota jechuun abbaa irraa du'e jechuudha. Barsiisaan akka abbaati. Barattoota isaatis rabbi haa sabbarsiisu. Akkasumatti hawaasa naannoo kanaa kan inni tajaajilu jiru kan miyaa isaa beekan isin hundaa'u rabbi haa sabbarsiisu. رب سبحانه وتعالى دو أخراء قولي دوتي سلا خافتو تاتي نبي خينيا في أبا بكر في عمر فادا ففتي نمو فنفتو دوتيني خناف أكجان لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا وصو الدنيا تن نمنون دي خيسا خجراتو تاتي خيسا دومته سلا رسول ربي جعلا خلقي سنيتو الدنيا تنر جراته هنگويا خاف من سات جراته جچو خناب ربين سنة إساتي دعاس خراغو دي دعاس إساؤمي جروراس إساؤمي خيسا جراته دوئي ديمي خناب إن شاء الله خيري دي إسايانا صلت مدلقو ساتي آنا رب سبحانه وتعالى ورّا تلتوسا الراقع بلسر ربها قول ونين جتشو فدو إيغان إسي ورّا أسي ولك بمتان الردون كيشن درسوتا براتوتا علمين تنوبليان كيا نديمتي نوتي أكا بيتين يتنات sheekotii gurguddoo ilmi qeexa sirrii qaraasisuu dandeessu ilmi waliin gattee jirtu sheekotii an akkaan beekutti sheekotii 5 qabna. aftakhiru bihi wa a'tazzu bihi niin faarfadhaa ittiin boonaas niin dubbadhaas. sheekotiin gurguddoon 5 tanin jiruuti keessa dhaqqabe jechuudha. شيخا عالم هدوباس شيخ آدم تولادا رحمة الله عليه هنقفني إسا ندو توقو إسا لما فان شيخ آدم جرجرو أسمنو خيس جرا أسجرا عالم بيتين راتوكو شيخ خينيا رب رحمتها قول شيني خينيا لينغا شيخما
شيخ آدم تورا لتي قرأني شيماما قرأسي دنموني بيخا إني نسندو عالم بكمال رب رحمتها قلوف ميقان دبت علم شيخ آدم تولاتي في شيماما قرأسي دوين سنة رنجرت وهما تراها في يجورة إسان برتي علمي أصون برتية عن يجورة علمي ساني أصون تراها فتاتية عن يجورة قالوا شيخ آدم ترجروني جرا شيخ آم وتر الحمد لله ورّي مجلس قراءس هندي ديمي را قرأو جرا أما كاو ويويني فقاتي ميقان دبّدي شيخ موسى سؤالا شيخوتين غرغدون بيتين يقبنو أكان أركان إسلامنا شننيت شيخوتين شنن تنقمنا لمرانو رائرته سدين جرمو ونين إسنيد آمو براتو تبي علمي أكان أكرا قراني راهم بفن رب نبي كيني صلى الله عليه وآله وسلم كيجو إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ورب سبحانه وتعالى علمي خناني دين كناني نمو الفودة نما غري أمو اسم خناني قبوسا قدي قلو قداجي نمني خطابة إنقوغوينا warri alaa hin gogo'ina suutumatti wal qaqqaceelchaadha qalbiin gara kiyya deebi'aadha kanaaf ilmi tanaan rabbi nama ol fuudha ilmi tanaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama gad deebisa gadigaloo nama godha fakkiidhaaf har'aa mucaan kun joolleedha sadarkaa caalimaati jiraarra namni hunduu hindilli quwanni dhuftanii fi sadarkaa rabbiin isaa ol fuudhuudha jechuu kanaafi asii wali qabamtan kanaaf obboleeyyan kiyya ilmi baratuudhaaf dhaamsa sadiin isinii dhaama lubbuu tiyyaa fi isiniif dhaamsa sadeen san na jala deema isin hundinuu xiqqaan keessanis guddaan keessanis ni beeytan dhaamsa nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam معاذ ابن جبل في معاذ بن جبل في صحابات الكفر دامي اتق الله حيثما كنت رب صداد بكمتا تتسيوتات رب صداد خوقا جراتو نما وجه جراتو دكان قيس جراتو إفا قيس جراتو هل كان يقوياتاتو رب صداد وأتبع الحسنة السيئة حمتو هقاد ليدي غاري فانفدي تمحها سراهيتي وخالق الناس بخلق حسن حال بريدادا نما خنا وجين جرادو واسدين كان هقاق أباتي فزت في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة اسم الكويت صدى ربي تيجون مال يجون صدى ربي تيجون أكا أمير المؤمنين دانيا مؤمن توتا يكين خليفانس أفرفادا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إفستي وأفري مركنويتي صدى ربي تيجون الخوف من الجليل ربي خيتر صدر ربي خيتر إفيقر دقاقيسي نمي نبي رنجلو يتي هقان إجانمان رافقات هنجينومين بديت درقاقيتين هقاني في إجانمان رافقات بديرة هنجينومين غندي خينيا خون غافدر xiqqoo wayyaadha ture dargaggeessaa fi dargaggeetiin yeroo islaaminaan bal'attee masgiinni bakka meeqa ijaaramee dachii rabbii hundaa ulamaa'iin itti lallabdu keessatti
dukkana keessa hoggaa asiin gad deemte waan akka gaafa dirree dhawaa keessa garree waan akka finfinnee keessa garree waan akkasii takka adeemu jira kuni barakaa ganda keenya irraa deemsifti keessaahuu dargaggeessaa fi dargaggeettii waan kanarraa qajeeloo fagaachuu qabdan gandi keenya kun suudii xiqqoodhaan biiti beeyti lubbuu teenyaaf jecha rahmata haa goonu ganda keenya itti jiraanna itti badhaafamna diin keessa geggeeffanna ni'maa rabbiin ganda kanaaf kenne mataskaanni tokko keessa hin jiru nulleen dhagayini warri mataskaana jaaruu fedhu nu dhagayee akkamittiin jaarre jee nutti hin ka'ini rabbi nurraa qabu gandi keenya kun ganda mataskaanni tokko keessa hin jiru ammoo ni'maa tana gaafa nuti firritti irraanfanne dargaggeessaa fi dargaggeettiin jaalalaa san firraa dhiisaayi jaalalaa takkaatu heddummaati dargaggeessi keenya waan akkasiirraa fagaatu qaba alkhawfu min aljaliil manguddoon teenyaas sodaatu haawwan keenyaas sodaatu beekaa wallaalaan keenya rabbi irraa sodaatu alkhawfu min aljaliil waliimaanu bittanziil hadiisaa fi qur'aana samiirraa buufame sanitti amanu waan inni irraa dhoorkamaa jee irraa dhoorkamu وان اني هجت داجي هجتشو الايمان بالتنزيل قرآن سمير رابو فمن رب سبحانه وتعالى نبي الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام اسر ربو سسني سنتي امنو رقومسو مركنيسو اقرار قدو والاستعداد القناعة بالقليل xiqqoo rabbiin namaaf kenne amanfachuu abaluu waan akkasii harkate ani isiniin harkadhaa maali xiqqaaxiraan bulin qarshii kudha yoo sii kenne takkittii san nyaachuu kee rabbiin beekaa sanuma guddifadhu alhamdulillaahi ji xiqqoo rabbiin sii kenne amanfatu abaluu keeysan tokkoof qallaa jaarratee qallaa mana meeqaa keessa jiraata ati woxxee yookiin goojjoo xiqqoo takka keessa jiraatta goojjuma xiqqoo san guddifatteeti rabbii keetii wajjiin qalbii nagayaatiin jiraatta alhamdulillaahi jettee maaliifi ka goojjoo san hin arkineetu jira ka barandaa namaa galu hin jiru wahi rabbiin jibbeeti isa san hin jibbinee bar rabbiin jibbeetii miti kakaanis dhoorkatuuf jaalateetii miti bar rabbiin kaan kennuuf wanni jaalalaan mirkanaa'u ilmii faayidaa rabbiin haa kennu ilmii qofaatu nama jaalate qofaaf kenna rabbiin waman yu'ta alxikmata faqad utiya khayran kathiira alqanaacatu bilqaliil xiqqoo rabbiin sii kenne amanfadhu rabbiin goojjoo takka keessa si jiraachise kaan barandaa jiraata ka barandaa sunuu baranduma sanuu kan qabne ka dirree kubbaa tana ciciisuu jira kan qabbantituun itti bu'aa bultu barandumaa rabbiin haa kenname alhamdulillah xiqqoo rabbiin isaa kenne amanfachuudha qaba sodaa rabbiiti jechuun akkasi walisticdaadu liyawmi irraxiil guyyaa asirraa fe'atan kanaaf qophaa'u guyyaa kanaaf qophaa'u kanaaf gaabboleeyyan kiyya guyyaan kun guyyaa jabaadha guyyaa kana booda guyyaan tokkollee nuu siin hafini kanaaf obboleeyyan kiyya janaazaalleen dhuftee dargaggeessa keenyaaf manguddoo teenyaaf shamarran keenyaaf dhiira keenyaaf honni dhaamnu sodaa rabbii haa ta'u rabbi sodaa nu haa kennu obboleessa keenyaaf rabbi